Class 10 zirlai zong te chibai vek ule voina chuan respiration kan zir don ani living organisms zong te taksa kha cell te takte te in asiam ani ti kan la cheu ome chung cell te chuan engtik lai po in oxygen supply kha energy nei na atan an mamo ani chuti rualin metabolic waste product carbon dioxide kha an pai chua angai reng bok ani ti chuan chu mi te in thak thleng exchange chu exchange of gases ani a ti chuan chu mi exchange of gases a chu respiration kan ti chu alo ni ta ani he respiration lai hian kan taksa a cholut food glucose a formula C6H12O6 le oxygen kha anlo in reaka carbon dioxide water energy alo form tachin ani differences between respiration and photosynthesis respiration le photosynthesis te hian danglam na an neya chung te chu heng te hi an ni photosynthesis hi anabolic process ani a chumi omzia chu cho food kha siam cho ani a energy kha da that ani ve thung ani respiration chu catabolic process ani a chumi omzia chu food te kha breaks down ti noi ani a energy kha release ani photosynthesis raw materials te chu carbon dioxide water chlorophyll le sunlight te ani respiration raw materials te chu glucose le oxygen ani a oxygen hi chen khatin an mamo a chen khatin an mamo lo ani photosynthesis a chuan oxygen release ani a respiration a chuan carbon dioxide release ani photosynthesis chu plant cells a chloroplast a khanin a thlenga respiration chu living cells zong cytoplasm a le mitochondria a khan engtik lai po in a thleng ani types of respiration te chu chihni a oma aerobic respiration le anaerobic respiration ani aerobic respiration chu oxygen tel respiration kha ani food le oxygen kha anlo in reaka carbon dioxide water energy te alo formed tachin ani khata energy lo formed kha ATP adenosine triphosphate ani food one molecule a khanin energy formed zat chu prokaryotes a 38 ATP molecules ani a eukaryotes a hian 36 ATP molecules ani anaerobic respiration chu oxygen tello respiration kha ani heta energy formed zat chu 2 ATP molecules ani anaerobic respiration hi fungi chen khat yeast a te bacteria a te Canthicena red blood cells a te striated muscles a te a thleng ani fungi chikhat yeast le bacteria a anaerobic respiration hi fermentation ti ani bok ani achan chu ethyl alcohol kha produce ani wang ani exercise nisataka kan lak lai te hian kan tisol te hi ana in arol china achan chu kan muscles laya khan anaerobic respiration a thlenga lactic acid a formed wang ani breathing and respiration hemi te pahnih hi in hnai taksi danglam na nei an ni an danglam na te chu heng te hi an ni breathing hi
exchange of gases oxygen lak lua carbon dioxide ไปชวะฮีอันนี้ respiration เรอจู oxidation of food อันนี้จูมีอมเสียจู food และ oxygen ค่ะอันเราอินเรียกันนี่ติดส่วน energy ค่ะอันเราชวกตะชินอันนี้ breathing ชวน energy involve ค่ะอมละว่า respiration ชวน energy ค่ะ release อันนี้ breathing จู organism และ an environment เตอินการะอัตเลงrespiration เรอจู cell ชูงอัตเลงชินอันนี้ breathing ฮี physical process อันนี้respiration เรอจู biochemical process อันนี้ breathing เฮียน enzyme ไงละว่า respiration เรอจวน enzyme ไงอันนี้ living organisms ดังที่อังพวกิน plants เฮียน respiration process ที่อัตเลงอันนี้ an environment เตอจังอิน exchange of gases ที่อัตเลงอันนี้จู simple diffusion process มังอินอัตเลงอันนี้ plants และ animals เฮียน respiration เทนดานฮีอดังจุงเตจูเฮงเตฮีอันนี้ประคัดหน้าชวน plants เทียน special respiratory system อันนี้เวลาอันนี้ apart ชัง root stem leaves เทีอาชันปาชวิน and respiration ค่ะอัตเลงอันนี้ plants เทียน animals อิน energy อันมาโมดเลมอันนี้อาชันจูอัน metabolic rates ค่ะอันยามโซกา rate of respiration ค่ะอม่วงโซกบกอันนี้ circulatory system อันนี้เราอวางเฮียน plants เทียนินหุ่นขัดจังหุ่นดังrespiratory gases transport ค่ะอัตเลมเทเอ็มอันนี้ animals เรอจวน respiratory gases เตค่ะหุ่นขัดจังอินหุ่นละตะกะคานิน and transport chain อันนี้ modes of gaseous exchange in plants เทียน exchange of gases เตค่ะจิทุ่มอินอัตเลงอันนี้ประคัดหน้าจวน small plants เฮาคานิน an body surface คาน diffusion process มังอิน gaseous exchange ค่ะอัตเลงอันนี้สุดยังอัตเลง example กันเนตจู algae จิขัด spirogyra คานอันนี้ปะนี้นะจู flowering plants คาน exchange of gases ค่ะก็ติตักเตสโตมาตาอาจังอินอัตเลงจุงเตจูอันนาอาจังเต stem ลายอาชิงอาจังเตและ root hairs อาจังเตอินอัตเลงอันนี้ปฐุมนาจวนอูดิสเตมฮวาคานอันทิงโฮงคานินเกะ cracks ค่ะอมชินอันนี้จูงติจวน exchange of gases ค่ะอัตเลงตินโฮงคานเซลเตทอลตะกะอันอินเจมนาไล lenticels อมาคติไลมุนาคาน exchange of gases อัตเลงชินบอกอันนี้ respiration in animals เตฮีจิชังอันอมาอาเชนจูอันเลียนเลอาเชนจูอันเตเลอันนี้อาเชนจูตุยาอันเจงอาเชนจูขโมยละอันเจงอาเชนจูตุยาเลขโมยละคานอันเจงกบบกชินอันนี้ติจวนอันเจนนะมุนอถูอินอัน respiratory organ เตโปค่ะอาชังอันนี้จุงเตจูเฮงเตฮีอันนี้ aquatic animals ตุยเจงจีเฮาขจวานิน gill อันเนียสังหาตินอันนี้ค่ะกันชิโอมีข้างอันกิลอาจังคานออกซิเจนลูตาคาร์บอนไดออกไซด์เราชวกชินอันนี้ติน
tuya cheng thei le khomwa la cheng kop thei ho semi aquatic animals ho a khanin an vun epidermis mang khan exchange of gases a thleng chin boka tin khomwa la cheng terrestrial animals ho khanin respiratory organ a thenin trachea an neya a thenin lung an nei bok ani khang mang te khan exchange of gases kha a thleng chin bok ani atmosphere a in tuya hian oxygen kha atlem dai zok ani tuya khan oxygen kha dissolve formin a omani chu sangha ten an lo la lut thina ama ero chu atmosphere a in tuya hian atlem zok awangin rate of respiration kha arangin achak zok chin ani respiration in terrestrial organisms terrestrial organisms te hianin atmosphere a oxygen kha respiration atan an hmang ani chumi atmosphere atanga oxygen la lut tur chuan an taksa a khan insiam remna adaptations an nei ani chung adaptations sang te chu heng te hi an ni pakhat na a chuan respiratory surface area zau thatak an nei ani pani na a chuan an respiratory surface a khan exchange of gases te a thlen theina turin mam le nem thatak an ni pathumna respiratory surface te khanin veng him tu protection thatak mai an nei ani palina a chuan respiratory surface a khanin exchange of gases kha olsam takin athleng zung thei ani organs of respiration in man mishinga hian respiratory system hi mumal nei takin a omani chumi a akong major passages te chu heng te hi an ni external nostrils nasal cavity pharynx larynx trachea bronchi bronchioles alveolar sacs te an ni functions of the human respiratory system human respiratory system na tho functions te chu heng te hi an ni pakhat na gaseous exchange a thleng ani pani na a chuan sound produce ani pathum na a chuanin zun urination te egg fishes te nau nei childbirth a te khan abdominal compression san an pek pui ani palina khu coughing te sneezing ha chiao te hi kan respiratory surface inti fai ve na self cleaning ani human respiratory system location structure le functions te chu heng te hi an ni pakhat na nasal cavity a omna hmun chu kan ka chung chi a hian ani heta hian kwa pahnih two external nostrils a oma chu oxygen lak luhna hmun ani a chhungah hian multawi te cilia a oma epithelial cells a awm bawk ani chung te chuan boruak an lo filter a tin a chhung kha a lum tawk chauh le a vawt tawk chauhin an lo vawng thin ani tin chulai hmun atang chuan mucus kha a rawn hnam thla bawka chu hnap kan ti kha ani a chuan bawlhlawh dust particles lut tur kha a lo veng thin ani tin kan hnar chhunga kwa pahnih awm two internal nostrils te hi heti lai cavity tawp na hi an ni a tichuan boruak kan hip luh khan kan thawk na dot le che a awm pharynx kha an va thleng le ani
pahnih na pharynx nasal cavity hnung chi a hian pharynx a awma trachea nen an inzawm ani chung lampangah hian kawngka two openings a awm ani dorsal opening gullet chu chuanin esophagus a va pawh a ventral opening glottis an tih te chu chuan trachea kha a va pawh ani glottis ah hianin cartilaginous flap epiglottis kharkhep kan tih mai kha a awma chu chuanin kan thawk na dawt trachea lama chaw lut tur kha a lo veng tlat ani larynx or voice box or Adam's apple hei hi trachea chung lampang upper region ah khan a awm ani kan thawk na dawt ah khanin membrane pahnih pair of membranes vocal cords an tih kha a awma kha khanin boruak kalzel tur kha engemaw chen alo dal ve ani chu membranes chu a stretch theia tin a pangah in a let leh thei bawk ani heng vocal cords te hi boruakin a kalpelh khan alo vibrate thina sound kha produce alo ni ta thin ani sound a hi vocal cords position a thu te a mar leh mar lo tension a thu te in a ring lo thei ani trachea or windpipe kan chawkawng esophagus hmalam panga kan thawk na dawt kalzela kha trachea or windpipe ani heng trachea bang te hi ruh no cartilage C shape in a tuam tlat ani hei hian kan thawk na dawt ke dar tur kha a veng tlat ani kan thawk na dawt trachea kalzela hi zar hnih branch pahnih ah alo in then ta a chung te chu bronchi ani pakhat ding lamah a kala pakhat vei lamah a kal ani lungs chuap kan chuap te hi thoracic cavity an awma a bang te chu kan nak ruh leh tishawl muscles te kha an ni a hnuai lampangah hian muscular sheath diaphragm a awm bawk ani kan lungs chuap chu tuam tu pleural membranes pahnih ani a chumi te inkarah chuan thil tui hnang fluid a awm ani chu chuanin friction a ti tlema kan chuap kha kan in sawh dawt lakah te a che tur a veng ani tin kan lung a hi nem tak mai spongy organ ani a bronchi te kha an zar dar le a bronchioles an te ani heng bronchioles tawpah hianin thil bor laih mai grape anga bor emaw balloon tawn khawm ang khatiang kha a awma chu alveoli ani heng alveoli ah te hian exchange of gases te kha a thleng ani tin heng alveoli bangah te hian thisen zam blood capillaries te kha len ang main anin phan tuak ani mihringah hian respiration hi step nga in a thleng ani chung te chu pakhat na breathing pahnih na exchange of gases pathum na transport of gases in blood pali na exchange of gases at the tissue level pangana tissue respiration or oxidation of food ani pakhat na breathing
heta hian oxygen kan hip luta carbon dioxide kan tho chuak ani phase ni in athenga phase khatna chu inhalation ani hei hi atmosphere a oxygen kan hip lu hi ani a kan nak ru ribs a muscles om te kha alo song te alo kon cheka ti chuan inhalation hi alo thleng thin ani hemi lai hianin kan ribs te kha kan khai ka nga kan diaphragm kha alo pheka kan chest cavity kha alo lian ta thin ta ni ti chuan chuapa khan boruak kha hip lu in oma alveoli ya te khan alo khat thin ani pani na chu exhalation carbon dioxide kan chuap atanga kan pai chua hi ani a kan ribs a muscles te kha apa ngai nan lo let le thin ani thok voi khat kan ti hi inhalation voi khat le exhalation voi khat hun chung kha ani a ti chuanin atlang pui tho in mihring te hi minute khat chung hian voisom panga atanga voisom hnih kan tho ani ti chuan heng kan thok lu le kan thok chua in kara hianin kan chua pa hianin boruak engemaw zat om thin ani atlang pui tho in 1500 ml a om thin ani a chan chu kan thok lu le kan thok chua lai khanin hun an duang tok an nei theina turin ani pani na exchange of gases hei hi alveoli le abanga blood capillaries te in kara thleng ani a diffusion process mangin oxygen te kha alveoli atangin blood capillaries a te khan an lut thin ani tin carbon dioxide te kha blood capillaries atangin alveoli a khan an lut bok thin ani pathumna transport of gases in blood hemi step a hianin oxygen le carbon dioxide te kha kan thisena red blood cells a om hemoglobin te khan an transport ani heng hemoglobin respiratory pigments te hi an poimo em a achan chu diffusion pressure ringot te kha chuanin heng oxygen te hi kan taksa hmun tin ringa khanin an thlen theilo ani hemoglobin te ero hi chuanin hmun tin ringa khanin an thlen thei ani hemoglobin oxygen keng tel kha oxyhemoglobin an ti ani hemoglobin carbon dioxide keng tel kha carbaminohemoglobin ti an ni ani palina exchange of gases at the tissue level hei hi thisen blood le tissues in kara thleng ani kan thisen blood a khan oxygen atama carbon dioxide alo tlem thung ani chuti lain tissue a khan carbon dioxide alo tama oxygen alo tlem thin ani ti chuan an concentration a khanin difference alo om ta a exchange of gases alo thleng thei ta ani tissue te khanin blood atangin oxygen an la lut ta carbon dioxide te kha blood a an lo lut ve thung ta thin ani pangana tissue respiration or oxidation of food hei hi tissue cell chunga mitochondria a khanin athlenga kata khanin aerobic respiration athleng ani oxygen lut le food kha an lo in react ta a carbon dioxide water le energy ATP formed in alo in siam ta thin ta ani chu process poimo tak tak tina atan man alo ni ta thin ani ole khati zong kha voina kan zir thei chu ani a
ka lawm e